rais pasan puar kadon kata kabar kayong kay United Khasi Jaintia Hills Autonomous District Council. Hadin kan kanais pa Andrea Fusan laban ni yang kawai pat kay District Council kepada yang Port Jaintia Hills. Kepala tiap kum ke Jaintia Hills Autonomous District Council. Habang apet yang ke history jong ke council. Haga jing don jong ki CM ki EM bat ki executive committee ki badan hantai. Ki babon ba na ki CM bat ki executive committee ki badan hantai. Kim june sansnem. Nyare hangno ki bala banne sansnem. Don ki bane licenem, don ki bane arsnem. Pat kane ka jing kala jong CM ka jing kala jong isi ka ja bat kaya ja na ka wai ka Porsche ka wai pat. Pat kadang ya ja hadu kane ka kenti ka pamanta. Kacingnya putri, nang dalam kacingnya putri siam kapampit pengkelasyo. Halor kata kanong rem bagi papa hagari ki ang bagi tay ki MDC ki badan district council, kim dai syu ki MDC, kiladai ki nong yakni syuki. Kiala ya kata kabaki ang ka musical chair. Ki yakni ya ka syuki. Kana ka kentin kini syuki, kada ka kentin ka bajam. Hangi uparti pra ngin ano daga bakam kor kendia. Long. Nin ana daga bakam korin dia. Bakane ka baki papa barosi kata ki ang ka kini syuki. Kamdai ka kini syuki. Ka jing sisa halendat hi. Ka dai ka kini duli. Dia kini ya ka duli. Kalau dai ha ka duli namar kata kadau ki kwa badia pat yang syabi. Ban kerbat ya ka duli. Ha ka jing sisa kini ka election ni kala dai malong mention sen. Katen jong ki kalakot. Namar ka kaduli kadang-don ki habon rakyat ka extension. Dangdon ka royalty, dangdon ka revenue. Baik ya ka schedule ka angkong do. Tobe ngini extend, ngini klongut kat badon. Menta kini kinong batuli kila yonong. Kaduli kala kerdong. Upai ba ulah terkong. Kata kiri kala kirklong. Atau ngin ka yakini duli sa district council. Ngin tentat mardor yakini. Kila syong da ka extension, mentangin pensyong da ka pensyon. Ngin pensyon ni kibakom gini. Namar kata-kata, kapor ka syong hadikti ki jang bi upada. Menta ka sini nilai arai. Fajisin, soin ka bangno. Mau kurau hangno. Mau kurau hangno. Kalasay karay, deway no kecing ngatray. Kalabia. Hari ngaku akan perkenal sekatukan ni. Kibangin yo ya kapan. Ya perkenal suai ya kapan next ya kini kecing kapur kajongi kapamenta. Kani ke sarkar NDA kaya keren baik ya ke development.